Hello, TUNI Kuki News in Vazose, Nabonza Vin Lim Navin, TUNI, date 8 February 2026 in Zong, video avelin anasim kit no hitin, TUNI I video sim ding hi ahila inam sungova, su thin na hong ke ball ho ahilo le dem na ke ball ho ga veo hitin, ho sunga khat le khat ki ka ahin, hizi chun het thim na divin mipi ho, lung boy lo na ding in hin sayo hitin WKZIC ho chunga Kuki mi pi te le Kuki Human Right Council in dem na sang pen phone khum na nei ti a hi in hi chi chung chang ho het the na divin hin sayo hitin chule hi chi video akisim jing lain social media za chom choma hi in zawa video masa in a sayo litan boina langa jong hi in ke halpi na ho jong a tai ti ho jong hi mo a hi in mi khen khat hin ei ho nam mi pi ho lung niaw lo na ding a hi lawa hi le kichat lo na dinga video zat a hin bol lovin a hin la hi chi ho hi mi pi ho ichi theiji lo ji win ei hon ithil bol ho social media a hin posiwa status ho pawa hin koizi tengule namdang hon a hin mo tengule hi chi ho chu pancha na anei jiwa hi in hi ji chun kanami te ho ei ho ki ka ki mu to theine ding ki he to theine dinga video hong ki sim ho hi a hi thei le namdang hon amu nading le ama ho pansat na thei ho hi zadang namdang mo dinga hi avela a viral nading ho a hi koilo divin avelin hong kitim kin oven hi tu hin thupun hong ki bol ho aban banin anaveuti hi chi hi Kuki Human Right Council ho a kona TUNI a hin bol a hi in hi chiwa ama hon a seu hi a hi le mai phavi a WKZIC chungle Manipur Popular Government CMA Zaw Kuki MLA ho chunga demna thupon ti a hi in hi chi Kuki Human Right Council hon tu chunga thu seina a hin bolo hi in zowa video masa in a sayu WKZIC hon le khathot anabolwa pa chat na khup su a deal su a taw na ti ho ana so na chung chang wa chu hi chiwa hi Kuki Human Right Council hon don put na a hin bol a hi in hi chi a thu ho hi ana sim leu chun a hoi thei le jengin tu chunga Kuki Human Right Council ho thu sei hi mi pi din dan chet na thu a hin seu a hi in ama ho thu sei hi neu cha ga velo hen ama sata a het ding chu a hi le Kuki nam mi te kichi pi chu Kuki nam mi pi ten a kichi pi chu Manipur Popular Government kisim na a Kuki ten panla lo ding kiti a hi Kuki te zaw lo a mei lei ten asim nom ule kisim taw in ti chu a hi ti a hi in asei be na wa chu hi chi Kuki mi pi sentiment tong kha a mi pi deilo Manipur Popular Government sim a zaw Kuki MLA nem cha kip gen elem khaute ngol sang lur sanate le ama ho kipa pi mai pha ve a WKZIC ho chunga Kuki mi pi le Kuki Human Right Council in demna sang pen ahung ki phong do in a hi ti hi a savin anoi langa jong hi ga velo chun mi pi het chet theine dinga hi chiwa WKZIC ho chunga lungkim lo na lungdam lo na demna sang pen a hin phon do na aji ho a hin seinaw a hi in so pite ei ho Kuki nam mi te hi thing noi khat kichat je a thuta thudi seingam lo mi te sumdei je a zo thu seiding kichalo nam mi te hi vi hi chi ho je a hi nam dang te hon ei noi siu uwa hi chi ho je a hi nam sung le society sung chawai chi a hi tai hi chi chun khang tha te ho
khang tha te ho be ching thei utin ki thuta te ti hi ahin se wa hin ki thuta hi te ti hi na di a hi tu chunga Kuki Human Rights Council ho thu sei hi adi hle jingin tu a hi e ho ka hi zong lo hen INAM pi sentiment san lai ta hi in koima vai mai phavet angai ta po in thudi pa hi isei do wa INAM hi khana idin khom lo wa hi la chun boina avel vela hong ding hi chi sang a kilhep na za chom ho jong hi in to diwa hi ji chun tu chunga Kuki Human Rights Council hon jong a sei u chu e ho khat la khat ki ka mai phavet phat a hi ta po in igam inam dam thei na ding zo hi ngai to ngai a hi tai hi ji chun khang tha ho ilungelo khial hi tin thudi a idin diwa hi ti pa hi a hin phon wa hi na chaina sei u cha hi le Kuki Human Rights Council in iti lai hi zong le Manipur government sim na a Kuki ten pan ila diu ki phallo ding a hi chule Kuki state a hi lo le union territory imu ka se wa Kuki Human Rights Council in nampi te to ding khom a pan kila jing ding a hi ti hi TUNI a vice president a hi in president a hi in chule advisor ho hi che ho si ki tho khom wa press statement a hin bol ve ti chu imu theine diwa Kuki Human Rights Council hon WKZIC mai phavet na chunga dem na sang pen a hin bol na thupon iga seu theu hin tin tu hin Kuki Baptist Convention ho a kona su thin na a hin bol naw a hi in hi chi hi e ho social media mandan i thep ji lo je wa hi chi to bang thil so ho hi ji a hi in tu a jong hi Kuki Baptist KBC ho a kona gambi number 5 hon thupon a hin bol nawa a seu hi ga velo chun a zo zep ma social media ho a viral KBCCC kampo pi in pi nem cha kip gen avai hlun ovi kiti chu bullebal lo a hi chi hi decon board hon koiman ki het pi pon changwala gachi zong aki poi chule pi nem cha kampo pi mun a ahung hlun ti zong Charles Pastor keima zingin zong ti dan keiman zong kana he hapoi ti ahin kan he hapoi mi zo sin nam ipo na naw akibang chi ahi hi chiwa zong ji hial dan ahi in hi to bang di lo hung viral hi phamo akisan chule het chit lo thu ho hi mo ta san lo ding chule het thu thang thia thang ate chule thia thang lo ding in ka hin tim ovi ti hi a hin phong ovin mi khen khan in social media mang cha hi KBC hon pinem cha in ahung hlun chu akipa pi win agavil win alop na ho nei win vai hlun ho nei veti aza za na in sei je wa chu tu chunga KBC gambi number 5 hon jong su then na ahin bol lo hi in INAM pin i tho danu ki bang so ke ki hon jong kapona so ke win hi chi to bang hi khapoi chule bot diken ho jing jong hi khat cha a he ka po win mimala agavil ha jong poi ti hi ama hon jong su then na ahin bol ve ti chu KBC ho kona mu a hi in ngaban kit na hi thado in P Sadar Hills a kona thado in P Sadar Hills executive meeting resolution ahin ta do now ahi in hi chi ga velo hen nisim 8 February 2026 Sunday TUNI ho ahi in thado in P Sadar Hills executive meeting akinei jin anoi za cheng hi pum khat thei na ding le kingai lut na jing thei na ding in kilol na akinei jin ahi ti hi ahi in hi chiwa hi ama hon point li ahin pe win a point khat na cho hi le thado tribe hi government in government of India in 1956 tribe recognize anabol laya older dungzuya chu linguistic basis
basis a recognize anabol a hi to hlon in TUNI chan ge in thado in pi Sadar Hills in hichi hi kichi pijing a hi ti hi a hi in aban le ani na a hi thado tribe recognize in a ho phung gol som thum le ni ho hi pau khat tho khom a ki hi to hlon in thado tribe khat na I hi vi tin akipom jing in akichi pi jing in a hi ti hi point ni na a hin a point thum na choile thado tribe hin ki khai khom na nomenclature hi Kuki ki pom jing a hi in hi chito ki hlon na Kuki nomenclature in a hope unau tribe zo si pom thei nomenclature aso do na ding in lung hlalovin TUNI chan gein lung pi keng pum in lung gel na to akinei jing in hizi chun tribe zo sin ki khai khom na nomenclature pi hling a hi na ding in panla khom jing oti ti hi a hin sevin a hin Kuki hi tribe so do te ding lungput lunggel na to nei jing zo si zong nam ki pum khat theina dinga a hai san di vin zong nge na le sang nge na sang pen akinei jin a hi ti hi athum na hi na li na a chu tu chung Kuki zo common political demand separate administration movement hi lol hin na a ka se ki to sot jing ding chole thaselowa ki pangjing ding in kilol na akinei jin a hi ti hi tu chung thado np Sadar Hills a kona resolution ala ho chu a hi in a hoi thei le jingin mi tampin social media mangcha thil hi heto lova aza jat in na sei jivin e ho hi I atile phungle chang hi tingai lut nova in nomenclature pau zo hi ngai lu lova hi ta hi ikinil jingham lungdon ta hi ben TUNI a hi Kuki aman po wa hi lechun nangma koi government in recognize na bol pi hanlang na tribe chu recognize hi jong le het deu khat chu na nomenclature pa chu ahung boy ni ting le hi cho jo se chu a boy sa hi ti pa hi na het no ngai hi hizi chun kanam mi te hon I het thim deu khat chu hi chi tribe chung changa hi ki boy ngai lo hi TUNI a Kuki chu nomenclature khat a hi in Kuki pom si khatna ding khom hi ti pa zo a hi pangu hi tin nang hi chi tribe nang khu chi tribe ti a hi a tribe dal hapot no hi tin pan la lew han ikito de hi TUNI a jong hi mi khen khan in tha do lam za thang le loi ho phabeb ji a chu tha do dem kitai dem jiu a hi ni ji a jong hi het theina dewa tha do tribe sunga president pa Sadar Hills a president pa jing jong hung ki ho pia man jong ki chin ta a sei zo a hi ta in tu nung tu ba na jong hi ni ta he aban bana I sei jing hi lungdon ta hin TUNI a thing ta sei dinga cho ki khen thei koi ma ki lo hi I pi ham ti a pau tho ho zo si chu Indian government recognize dung chu ya chu tha do pau tho a hin tribe khat idel ting la chun language khat ngai hi ti chu pau khat ngai hi chi pau chu na nei lo wa hi le chun tribe I to banga del jong le chun na phung na chang izat tam jong le namu thei lo ding ai pau chom khat na nei ngai hi ji a chu TUNI a jong hi Kuki nam sunga Kuki nomenclature noya ki khai la sub tribe ho hi ivet na hi le pau ja chom tho ki na cho I cho si chon TUNI a tribe recognize ki bol so ke ta cho hi jong le hi chi ho zo si jong chun TUNI a hi chi hi mei tei ho le Indian government in divide and rule policy anei ji a hi chi to bang to gon ane hi Kuki cha te hla sap na dinga to gon ane hi ti hi achinga thimon a het phat no wa cho hi chi pa zo hi na sa lova nomenclature Kuki ki ti pa hi a koi in jong e het na wa hi in hi chi wa I pan khom angai ti a hi to gon ki nei a hi na hin la TUNI chan ge
he team lova ama try ma boy tampi na lai ven hi zi chun tunia tha do in pi sa the hill son jong phateta sei wa hin ke ho tribe chu tha do tribe hi zong le ke hon ka nomenclature ka pomu chu kuki a hi in tuni chan ge ya I movement I demand separate administration movement a hi a lol hin to ka pan kila ding hi ti zong chu kichin ta hi chewa hi phon do na a hin bol luvi ti chu he theine dewa in phon do wa hi in aban kit na hi kangchup area protection development and committee kiti ama hon jong press release a hin bol vin hi chi chung changa hi he thei deu kha chu a background neu chaga ki seile ZUF milong ho hin aza za na hi thu so za chom chom ana bolwa meitei media ho he ana pi ki nova meitei media ho hin thudi lo ta a hi I atile milong ho le kuki ho hi ka kina asa theidem ti ai panala wa ZUF kamson kiti ho loi hi kamson group ho hi a lo he bo zero string a hi ve ati wi chu ZUF on so hi chi anaki sumang a hi tai ti a hin la hi chi aki sumang pa chu tu ni a hi ZUF ho min mang cha a hi mei te hon thal adop mo wa kuki cha te target a bol hi cho target a bol wa a hi wanga cho e hon mei te min ki phathei te lo cha ji cho ma hon ZUF kamsona ngita cho press release a bol za za jing cho attack a hin bol lai wa jong chu ama hon press release ho jong a hin bol lu chala tu ni a hi e hon community khat ga ki attack tale ipi bola ki phong ding ama ho chu ki phong chala aki phone tu ni a hi ZUF ta in jong kuki gam hin attack hen lang hele ki phong am lo hel diu chu ki ngo jong le ke ho ka hi po ve ati na lai de wa hin a hin la hi chi chunga chu ga ve lo chun kharam vai phei attack a hin bol na wa ZUF khamson group hon attack a hin bol lo wa cho a bol zo zo wa press release hong do chet jing cho hi chin avet sa cho a hi le ama ho a hi po ve a bol hi mi chom a hi ti chu ke he cho hi je a chu tu chunga jong hi dan di lo ta a in pi naga zut organization ti hi mangcha a thupon a hin bol chu hi chi a hin bol pau chu kangchup area protection and development committee hon demna sangta kanei ve hi chi wa hi mi pi ho baseless ti chu agui imacha lo na false adi lo ho hi chu ho mangcha mi pi su tho na ding a hi lo le community khat kina na thei dinga thu za chom thu di lo ta ahung ki pat na lo hi chi ho po thu a the thang wa aban le kuki le naga ki ka ki boy na dinga azad za na thu so bol ho hi ke hon dem na sangta ka bol love agang theilam pe na hi chi to bang thu so bol ho hin pule pa chon dan dung juya ngaidam hin ki thu mo hen ti a jong hi kangchup area protection development committee hon thu so ana bol love ti jong hi mo a hi in enge alang khat a cho ama hon ilam pi kha je wa chu ama ho lampi zong anaki kha iti ho chu social media hong do a hin la hi chi ho video neo cha ho anave a meite ho chun tu ni a hi milong ho le kuki cha te su to na ding te a hi aza za thi a bol wa thu so za chom ana bol je wa chu tu ni a KHAH2 hon hi chi to bang press release a hin bol wa hi ti chu het theine device se wa hi in ama hon hi chi wa ngo na za chom a bol ho hi hoita na sim leo cha le kha hin het jing de wa hi in mo a ei pau sim thailo ho dinga chu neu cha het thim theine deu le ango na ho dan di lo ta hon a hin bol je wa KHAH2 hon mizo se het dinga phon do na a hin bol chu het thim na diwa iga se wa hi in chule news phabe pi ki mu social media ki mu ho chu a hi le hi chi vai kangui boy ki pan ta ti a hin a boy ki pat lo chu e ho sungai bo ven hi chi chu akitu pen le aki sei nom pen jong a hi po in a hin la hi chi chung changa a video ho jong chu in a mu diu a hi in a ban le
hi chiwa ka sei nom pen chu anoya thu chang hi ga sim leu chun pinem cha hong hluna ki boi lo chu thu pi lo hi a hin la anoya thu ki ji pa lampi atin ole Manipur police na hi chi kama pen hi chu Manipur police a pang eimi ho ma man a hin del su win amat mat u phai lang ti chu her wa mei te gam sung ti na hi so mei te gama po su di win a sei u ve tin amona hon thu a hin hil u win a hi ti hi chu e ho ki ka azong mei te gam sunga Polut dinga tu ne a gi na ki bol hi chi gi na bol ho hi ki man hel na ma ho zo hi Manipur police nei le Manipur gam sunga ki levin mei te gam sunga ki levin ki tian lang to ki pi hen lang mei te gam sunga ki no lut le ka thanom zo ai aji chu mi pi ho tu ni chan ge I kha lo je wa hi chi ho to bang hi umai masanga panana ki sein Manipur government to kisam kai na zo si sutan tawte lado o hi te hal haute ka tile koi machan inana asa lo je wa tu ni a hi chiwa hong ki sei hi imu a hi tain ei ho kam chang ta je nga chong hi chi to bang a hong pot pa hi ing igel le ithisan phu le na ithisan phu le hi tu ni a thil su o bang li ta na thil su o bang chu na I mut lai ta na I mut so lai ta na in ki hal ta ding hoya na I mut dham tu ni chan ge a kum thum hling ding a hi ta in mi a in a lova nom ta I mu thei lova relief ke ma umma in sung khana parda adana ki sima akhian khat anaw kap ding loi akhian khat akina ding loi akhian khat aki holim ding loi hi chi ho la ga ho sa ding dan chu ngai to taw tunia ai ina nom ta cheng hon I ma chan het lo diu chu hi ji a chu ka sei tunia police ho hi ato na kinga sa hen lang hile sumla pai hung ha san tin ni cha hoya ki piding ham tunia refugee a hung zam ho relief ke ma ho iti ho sa ham hi chi ho sa banga hung ho sa tiang le hi chi to bang kam pau anei ngam na di vem phai sunga ki posu ding phai sunga kimat sa ding akiman man chu phai sunga ki lo su ding ama ho hi pi su ding hi ka ti su ke chan na Manipur police long hi eima kukilian iti wa Manipur police iti na layo hi za chat ta hi kan mi te hoi ta gelve a video ai pi ho chu a thu pi po hi che wa thu ki sei hi na ka sa ai igam sunga tunia Kuki chate CHEN na sunga jong hi chi to bang gi na e ki nei mei te ho ki cha dan no nga ki vet sa su ka lung ha ngai hi a chu tunia hi chi hi ka hin ta do a hi in a hi the ai le nam mi pi te I kha do pha no hi tai a khuti la vai le na ki mat ni le mei te gam sunga na ki Polut ding a Polut ding jong chu ei mi ho ma na hi di wai hi chi hi hung hlung ding a hi in hi ji chun a hi the ai le I gam sungo wa hi mei te police sa po te ka ti mei te government mong INAM sung I gam sunga function sa daute tunia hi chi to banga gi na hong ke bol na lai koi cha tho dinga hi chi to bang thung ki su ham ti hi hoita a ge lo chun apona theilo ho chu iti laya jong khang po win na te apona thei hon wang hoita a ge lo hitin I gam sung INAM sungu wa Manipur government hoita I function sa na lai deu ham ti hi ikigel cheno angai tai ti hi ka seido no min he a chai na ding in khat ga sei kit lo han e ho hi ki gong te iti wang win melong ho gam sung none district sunga hi nongba langa hi army hon operation aga bol ven a hi la thal tampi a hin man do ven hi chi ho jong hi iga ge la hi la chun ei ho sang a tu a jong hi melong ho la mei te ho hin I gam I kom la a hi ei ho attack na dinga hi thal tampi a se alwe ti jong hi mu theya uma hi in hi ji chun kana mi te ho ki sei nga yu hi ten phate ta pan ila pha no hi tai tu le tu chan ge ya jong ei ho ke oi mo wa khang do lo hi la hi ta pan ila jing ding wa hi le
Kuki te ma kho ding wang hi hong jing chi ding hi ti hi a China iga sei the win tin tu a jong hi event na hi le melong ho to su to na dinga to gon anei jing ho hi li tan langa jong chu khat la khat hi ta chu in a hung ke hal pi to ba hi le chun I chan hung ge ding ham ti jong hi sei the a hi po in I tiam khat na pathinin pha asa a hi le I ma jong chu hung ti di sam pon tin a ban hung chal da tan tin a hin la itiam khana ban hung chal nge nge la ukhur district sunga a hi in kamjong district sunga a hi in hi chi ho khu again thading dan le inam pin igam inam iza nam khat hin dal ha ki deu pa hi ka gela hi la na ka sa in a ban a chal lo na ding in kanam mi te ho pang ho mo hi te tu ni a jong hi a ki sei pa hi anaki bol hen lang VV ho hin headquarter khat ki nei hen lang tu a hi gal nei hi ven hi cho ai ki sim do lo hi I ge lai le za cha jong ki phat lam jong ka sa in headquarter khat hen lang hi chi headquarter a ko na chu rotation na amuna ku ki cha te na zo si igin mo na zo se wa hi post ki hong hen lang unit ki hong hen lang ki koi hen lang duty ki pang hen lang hele tu nia igen the I ha sat na ho hi neu khat be ki le ding a hi in ni chi ho hi la I bol do po win masanga nam se pai ho ti lew han thing noi ho ina oi mo khat la khat na ki to thei po ve ti ven a hin la e hon VV hin ki si mo wa hi le VV a yong panun na san jong le tu ni chan ge ya unit khat noya a hi lo headquarter khat noya I thei lo pau hi ka gel ka namite ho lainat ka sa ai izi chun VV langa lam kai ho to lai pau langa lam kai ho zo sen phateta gel lo hi tin nammi te ichen na zo se wa koi hoi lai mun hi ei hon ive no ngai ham ti pa hi lam kai hon ge lo vin lang ama gam kai lowa headquarter khana ki po a heta cho amuna duty phar hi tai a huti lowai le ku ki te igam hung niaw ring hi ti jong hi avela kain tip nom na hin tin TUNI ku ki neu sen ve a hin ngai lo zo se na chung che win ka ki pa in na bon cha wen pathin in phathei na bo jing taw han Kuki